Pozdrav ljudi, danas ću se zahvaliti vama zato što ste, imam 55 prijavljenih korisnika, 229 prikaza i menadžer to ništa, znači hvala vam puno, ovo je samo za nekoliko dana, imam 55 prijavljenih korisnika i 229 prikaza, hvala vam ljudi puno. Naravno i dalje subscribe-ujte, a posjetite moju Facebook stranicu, zovem se ja odvojeno sam, mislim da ćete lajkovati moju Facebook stranicu, uđite i lajkujte ljudi. Samo u deskripciji će biti moje ime, ukucajte ja odvojeno sam. Ovo će biti jedan mali kratak video i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!